Здороvo, Jonize, tai ką, ir vėl tavo gimtadienis, metai panašu buvo neblogi. Tai linkiu dar geresnių metų visokio pasiekmės. Tikiuosi, kad mūsų kiniška disciplina darbint ateinančius metus pašias tave ir mane. O mes susitiksim, suvartosim po kokį kebabą, dar ko nors įpysim. Įskriuto mūsų rajono šmoto, kurie atliks pats maestro. Rajono šmoto pavadinimas yra Atlevas Janiktovai, kurie atlieka Butyrka. Tai ką, Hebra, planom dainuoti šitą, nusidainuoti. Tai ką pradėkime, gerą klausimą. Районный прокурор. При галстуке портфелем. Судья придет отдел. Лениво начал тему. Представьте, господа, здесь случается дело. Фамилия моя знакома в этих стенах. А для вас я никто, как и вы для меня. Я плюю на закон. Вы меня в лагеря. А для вас я никто. Сколько было таких. Сквозь очки разглядеть. Мою жизнь не смогли. Vienu žodžiu, vienas dainavo kaip eilinį kartą. Jeigu patiko šis video, būtinai paspausk laikus, subscribe, užbaltyti, kitą kartą.